Bos, tahu bisa cepat kali. Itu penyanyi Bapak. Itu penyanyi Bapak. Bos, ini lagi ya. Speak ya, by car. Iya nggak Emre? Itu lagi cantik kau. Halo Rita ya. Enaknya. Ya. Tahu Pak, bisa menyanyi. Hai. Halo Rita. Hei, itu ya pasti. Kalau kedang di sore benar. Karo kai kuat. Kuat kan ya? Wan. Kerwai ni Tua mame oh no kedang bi me tang angut tang mame lambe melak lak nih. Kayu. Orang penting. Wan mong. Penting mong. Oh, kok boleh sama Meli. Kerwai back. Yeah. Keep on. Bắt nó vạch qua mắt này. Get on there.